Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алам каналынын катталуучулары. Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн 2 март 2025 жыл. Чыйылысы Сокулук району Сокулук мал базары. Так, бул улактан баштайыкчы. Бул ушул улак экен, же башка экен? Канчага алдыңызбы? Экөөнү 10 миңге. Экөөнү 10 миңге мына. Эчки улагы менен. Бул алынды сатылып та? Сатылады. Канча бул? 17. Так, бул 17 козу кочкор. 14 Витал. Витал дейт. 14. Улактар канчадан? Булар 5. Булар 5тен. Так, булар алынган, сатыла турган баалар, жаш козулар экенби? Жаш козуларда 1,5 ай болгон. 1,5 ай деле болгон. Булар отукканбы, чөп жеп атабы? Чөп жейт, анан эме упак. Упак чөп жейт. Канчадан булар? 7 миң. 7 миңден дейт. Койкуш. Козулар 7 миң. Жакшы. Так, бул алынып тур. Кетип калды. Базарын чекиребиз эми. Сокулук мал базары. Достор. Канча болду? 51. 51 миң. Музол, сүтемдүү музол. 51 миң сомдо. Базардын иши кирдикми? О, гигант. Канча бул байдан? 200. 200 миң сом. Жашы канча түш? 4 жаш. 4 жаш. Достор, 200 миң. Базар баа берди? Сырай элеге? 200 миң. А бунусу канча? 150. Бул 150. Бул 200. Кайсы эме экен? Базар алам. Базар алам. Козулар канчадан, жигит? 14төн. Булар 14. Ургач эркек? Бургачы эркек. Бирөө ургач, бирөө эркек, а? Бул козу койлор мененби? Бөлөк сатылат, отдельно. Канчадан булар? Ол 6 миң, бул 7 миң. 6 миң, 7 миң. А козулар наркы, токулар Кочкор бул 15 миң, ол 14 миң кой. 15 миң, 14 миң. Жакшы. Базар. Бериңиз, бүгүн кандай базар? Базар аябай арзандап баратат. Жакшы. Баасы түшүп атат? Баасы түшүп атат. Не саттыңыз, алып атасызбы? Мен алып атам, койлорду алып атам. Чарба койлорду. Чарба койлор. Жайлоого жөнөтөм. Жайлоого. Канчаны алдыңыз? Бака азыр 10ду алып койдум. 10ду? Бир 30га чейин алам да дагы. Да 30 баш. Или 30 миңге чейин. 30 баш алам. 30 баш, а? Баасы 30 миңге чейин. Жакшы, сонун. Жакшы. Арзандап калды. Баа түшүптүр. Жакшы. Жакшы алыңыз. Бул кочкор канча экен? 40 миң. Канча түш бул? Тиши кандай? Жаш. 1 жаш. 2 тиш деп коёк. 40 миң. Базар канча берди баалыга? Берди? Сурады? Жок, берген. Пока бере элек, 40 миң сом мына. Козу кочкор. 18. Так, 18 миң. Боз. Боз. А, буларчы бул кочкор экен, а? Бул кочкор, козу кочкор, а? 25 да атам. А мунусучу? 24. 24, 25. А койду канча дедиңиз? Базар аламы деген. Койду 30 да атам. Кой 30 миң. Мен тартып койбойсуң. Мына канча, бүгүн канчаны саттыңыз? Же сата элексиз? 30дан 1ди саттыңыз, а? Жакшы мына. Байке тартып койчу дейт. О, кой канча экен? Буну 16 сурап атам. 16 миң. Бооз окшойт, а? Бооз дейт. 16 миң чарба кой. Канча болду аке? 20. 20 миң. Семиз, ак кой. 20 миң. Так, базардын ичиге кирейикчи дагы мына. Азыр рядтан кире элекпиз. Канча да? Так, могу. Улактай болгон козу. Бул жакта гиганттар. Өзбекстандын жолу жабык. Өзбектер клиенттер жок, бирөө жүрөт. Сүйлөшсөм анан тизип кое берейин дейт го. Анан алып кетем дейт. Козу кочкорлор канчада? Сиздердики эмес. Так, бош эмес экен.
Urgaçlar ekan ha? Qanchadan? 16'dan 30'a çeyin. 16'dan 30. Tak, bul 16. 16. Bul 30. 30 22 demiş. Bular ökö 22. Urgaçlı toktular dostlar. 16'dan 30'ga çeyindik. Aralatып тартып кеткизип, баарын тартып көргөзө албайбыз. Козулу койлорду сурадык, токтуларды сурадык. Козу кочкорлорбу? Kozu koçkorlar liniyası var. Кайсы линия? 80'din baldarı. 80'nin liniyası. Kançadan? 18'den 20'den 18 bin sondan. Bular kança aylıklar? 3,5 ay. 3,5 ay. Elesi baban. Enesi babaniş, atası 80. Buna. Enesi babaniş, atası 80. Onun kuyruğu moşne eken. Özü de kança atış mı? 3 yaş. 6 tiş. Bağası kança sırayız? 150 bin. Bazar verdi mi bağ? 150 bin son. Svet moşne eken bağ. Başı. Assalamu alaikum. Qandaysın? Kozlar qanchadan var? 20'dan. Qo'chqor urg'achlari 20 ming. A bu qo'ch 45. Qancha tish bu? 6 tish. 45 ming. Yaxshi. Chorva qo'ylardan so'rayman, chorva. Voy aka, qanchadan qo'chqorlar? Qo'chqorlar 20'dan. 20 ming. Mana. Qo'zi qo'chqorlar 20 ming dedik. Yaxshi. Qanchadan bu qo'ylar? 30dan. To'qtu. Kozular Qo'zilar 30'dan. bu qo'zi qo'chqorchi. 150'de birim. 150. Hoppa, 150 ming so'm. Mana aka. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan so'radingiz? 60 mingdan. Bular qancha tishlar? Kozular. Qo'zu ha? Bol koy. Qancha tish? 4 tiş boş. 4 tish. Narxlar qo'zilar bor. Qo'zi. Bozor qancha beradi bu? So'radi. Tak, yaxshi. 60. 60 minglik. Tak, bu yaxshi qo'y ekan. Qo'zisimi bu aka? 2000 dollar. Qo'zisi menami? Bu qulog'i qancha ekan? Ulan 20 abi. 20 ha? Sredniy da. Jalbiroq quloq ekan. Diyağı 15 kadem ya. 11 12 deb qo'yildi. Bu bo'yi qancha bo'y? 90'a jetib boradi. Qancha ekan? 90 minus pi olsa 2000 dollar dediniz. 2000 dollar. Bozor qancha beradi? Bozor belli yem aldı. Paka bereli ekan mana. Quyruq, Osurgaç. qo'zisi urg'ach. Qancha chop aslan bu? Qana? 90 90 oldu. Mana aka. 90. Ya qulog'ini pishirib deysiz yerda qulog'i qancha ekan? 20. Qulog'i 20. 21 bu. 21. 20 değil mi? 400'den kişine Jox. Mana qo'zisi mana. O'zida yaxshi ekan o'zi. Ya şef nomer qoldirmaysiz-a? Arslan nomer qoldir. Durib chal. Onaga şey moş satıb var. Siz nomer verin. Neçelik raqam? Çala qo'yasiz da. 502 0502 88 84 84. 88 84 84. Mana. Dostlar çalasızlar. 2000 dollar. 2000 dollar deydi. Tak. O qo'chqorlar kimniki? Meniki. Sizniki? Tak, bularning liniyasi bor o'shada. Karablovskiy liniya. Mnogo plem kartasi men dokumenti bilan. Dokumenti bilan liniya karablli. Boyu metr. 4 boyu metr. Quloq 20 ga kichkina jetmaydi 19,5 da. 19,5. Plem kartasi bor. Bilim ko'rda chip bor ekan-da. Chip bor. Mana. 150 Budachi. turyapti. Bular Bular yo'q buda. Bu da Karablovskiy. Bu 6 tish. Bu 6 Buni 70 turyapti. 70 bu 150. Nima keladi? Yo'q, qo'y egiz qo'ydim. Hozir bu ko'rgazayın polni. Bu quyruqlar dostlar.
Мына куйрук разрез мощный экен. Бул боло турганы канчадан болот? Бола турганы 120-га берем. 120-га бересиз. Муну 50-ге берем. 50-ге бересиз, мына. Жакшы. Ал кайсылар бар да сизде? Муну кой, эгиз козу менен. Кайсы? 60. Ола. Мына кулакты көр, ченептеле көрсөтүп турам. Бою 88. Ой 88. Эгиз козу кочкор. Эгиз козусу кочкор. Өзү кайсы линия бул? Бул линиясын билбейм койдум, бирок мына кочкордун балдары. О, козулар могу кочкордун балдары, мынаке. Бул канча баасы? 65 миң. 65 миң. Бул үчөө сиздики болсун. Могу бар билем 15 миңге берип коем. 15 миң. Жакшы. Номер айтыңыз анда. 502 0502 88 88 84 84. Урукка кочкор издегендер достор, мына. Кочкорлордун мощный. А булар кимге карайт? Булар 500 миң. 500 миңден дейт мынаке достор. Могу жаткандарды караңыздар. Кулагым майлуу экен, кулагым ширип жейт. Кулагым зачем кереги бар дейт да. Так. Мынаке. Кочкордон чоң койлор го дейм булар, а? Токтулар. Токтулар бишо. Биринчи тут 4 иштер. Опа, монун кулагына караңыз. Кулагын не кыласың дейт, жөн эле көргөзө берчи дейт го элдер. Кулагын пиширип жейбиз дейт. Булар кайсы линия? Француздук, а? Так, бу баасы канча? Тиши кандай бу? Бу разрезди караңыздар. Бою кандай бу? 90 плюс. Булардын линиясы француз үчөө тең, а? Атасы жагы Шарпей, энеси жагы француз. Бааларычы? 2000 доллардан берем дейт. Булар боозбу, кысырбы, кандай? Бооз, а? Кайсы кочкордон качты? Шарпей. Onu караңыздар, желиндер, на. Жакын экен. Уйдун желинде эле го, мына. Жакшы, мына. Үчөө тең. Гиганттар экен. Үчөө эле сиздики же дагы барбы? Үчөө эле экен, мына. Достор. Номер калтырыңыз, а? Вдруг издегендер бар. 505 85 85 33. Достор чаласыздар мына. Көгүдөн 2ден кеми болот да булардын. Болуш 2ден экен. Болуш 2ден. Так. Ечки тарт дейт. Ечкилер канчадан? 9'dan. 9. Бул текеби мо? Булчу. Ечки. 9 миңден үчөө тек. Ardı. Төтөң. Басылган түштүбүз. Койду. Ошол алып койсо. Жага эчтеге алган. Кимдики экен бу? Канча бул гигант? 50. Арзан экен сизге? 50 миңден. А бунусучу? 40. Жакшы. Койлор дагы, ечки дагы чоң го сизге. Серкеби? Канча бул? 20 миң, мына. Койлордон чоң экен бул. А буларчы машинадагылар? Шолор деле 20 миң. Булар да 20 миңден, а? Мына достор, 20 миңден дейт. Кайсы канал? Базар аламы. Жакшы. Булар каяктык эми? Нарындан, а? Ал койлорчу? Кой сиздики? Канча бул? 40 миң. Тиши кандаймын? 1.6, 1.8. 1.8, 1.6 тиш. 40 миңден. Так. Ушундай баалар достор. Койлорду аяктайбыз. Музоолор жага келебиз, музоо. Мына. Сүт эмди музоолорго.